Reka tubahe ikaze hano mu murenge wa Bumbogo, aho tugiye kubazanira ubuso bugera ku bihumbi 2,000 ahantu heza nk'uko mubibonye ku muhanda. Ni ahantu heza cyane hari ubuso ibihumbi 2,000 bifatanye ku mafaranga make, miliyoni 17 ariko ziri negosiyabule. Ushobora kuza ugafata buno buso bugera ku bihumbi 2,000 ahantu heza cyane hateretse. Ushobora kuzakatamo ibibanza nubwo hakiri mu buhinzi. Ni ahantu hanini nk'uko mubibona, kuzamuka haruguru murabona ko haciyemo umuriro bisanzwe. Uyu muriro usanzwe bita mwayene atansiyo. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ugashora amafaranga yawe kuri miliyoni 17 ariko zirimo ibiganiro, ukishimira gutura ahantu hameze neza. Ushobora no kuba wifite rwose ugatura mu buso bugari, ahantu hari ubuso bugari rwose. Muri kubabona ukuntu hateretse hameze neza, ni ku muhanda neza, ni ahantu heza kandi hanatuwe. Tunavuye kuri ibyo, ahantu hahendutse cyane. Aha hantu ntihabacike kuko murabona ko ari ahantu heza cyane hameze neza. Navuga ko ari mu cyerekezo cyiza kimeze fureshi. Rero uva i Bumbogo ni mu birometero bikeya kugira ngo uhagere. Ni ahantu hatakabaye hagucika nimba ufite gahunda. Yego, nimba rwose ufite gahunda, ni ahantu hatakabaye hagucika. Ku muntu uzi agaciro k'ubutaka buri hano mu karere ka Gasabo, by'umwihariko mu murenge wa Bumbogo, ibyo ndi kuvuga ari kubasha kubisobanukirwa neza, ko aya mafaranga ndi kumubwira atari menshi mu gihe kizaza. Ndetse n'iki ngiki turimo murabona ko ari ahantu hatambika rwose, ahantu hateretse, ahantu ushobora kuza ukahishyura hakaguha umusaruro. Haranera, ni ahantu hera cyane, ahantu hameze neza rwose. Murabona ko ntacyo habuze, hafite umuriro, amazi yo ari na bugufi ntabwo ari kure, kandi amazi ahoraho. Murabona ko rwose iyi ni imari. Njya mbaha amashuwa diro agiye atandukanye, n'iyi nayo ni shuwa diro. Ni ahantu heza nk'uko mubibona. Reba icyo kibaya, reba icyo kibaya rwose. Ushobora kuzaza ufite n'amafaranga ahagije ukahagura ubutaka bwinshi, kuko turabuhafite bwinshi bugiye butandukanye, ku buryo wahakura nka hegitari nk'ebyiri rwose. Ushobora kuzibyaza aha hantu ku mafaranga atari menshi. Reka tuze kuvugana rero n'abantu bazi agaciro k'ubutaka inaha muri uyu murenge, by'umwihariko muri aka kagari. Tuze kuvugana baze kumvugisha, ariko ufite gahunda, uzi n'agaciro k'ubutaka, abe ari wowe umpamagara. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.